Ndabaramukije bene data, ni Pasiteri Michel Zigirinshuti. Ndabararikira kuza gukurikira ijambo ry'Imana turi buze kubagezaho uyu munsi ku isaha ya saa 12 zo mu Rwanda. Bakunzi babohoka wisanzure, nizere ko mumaze kubyiyumvira kuri uyu mugoroba w'itariki ya 3 z'ukwezi kwa karindwi, isaa 12 zuzuye mu Rwanda na hano muri Denmark cyangwa se muri iki gihugu, muri iki gice cya EU. Turaba twakira umushumba isaa 12. Umushumba dufite umushyitsi w'inararibonye, umushyitsi akaba umuvugabutumwa wuzuye umwuka w'Imana, aradusangiza ibyiza byo kuba mu ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe. Ngwino rero nawe mu by'ukuri wakire kuri uwo mugisha, tubane mu munezero w'Imana umushumba Zigirinshuti Michel adusangiza. Ntukererwe kwiyegereza uyu murongo wa bohoka wisanzure. Imana ibahaye umugisha. Imana ibagirire neza, Imana ibiteho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu Bakolosayi 3:16 ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite imbaraga. Niyo mpamvu natwe dukoresha umuhati wacu wose nk'uko Yesu adushoboza kugira ngo ijambo ry'Imana rigwire mu bera. Imana ibahe umugisha. Nimuze rero bakunzi babohoka mu wisanzure ku isaha ya saa 12 hano kuri bohoka wisanzure, duhure n'umukozi w'Imana Zigirinshuti Michel. Ndabararika, ni karibu. Inkoko ibe ariyo ngoma, kubera kuko saa 12 zuzuye turaba hano muri studio rwose. Imana iri gukorana n'abakozi b'Imana imirimo n'ibitangaza. Mugire umunsi mwiza, kwari ukubararika tuze kuhahurira saa 12 zuzuye mu mpande zose aho duherereye. Imana ibahe umugisha.